पाउचेदी जम्फम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी अगस्त 13 बो आसाम के स्टेट हॉलिडे ओइना तक्सिनख्रे मरिबा की निंग तंबा ngaknanaba honabada thawai katkraba bertikan rajit amasuk thangkal generation singba india की freedom fighter singda ikai komnabot poina sahi kodigi august 13 बो आसाम स्टेट तसु स्टेट हॉलिडे लाउथोक पिउ आइना आसाम के एमएलए मगना चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा दा मेमोरेंडम पिदुना तक्सिनख्रे कुमजाली सिंह अमगा सापन मरफुद्रा मथोगी अगस्त 13 इम्फाल की मपाल कंगजी बुंगते लेबा फायदा बुंगदा थौरी जानदुना हारखरबा अथौबी सिंगी निंग सिंग नमित असिबो आसाम स्टेट की ओइना हॉलिडे लिस्ट हापिन हनबा चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा दा मेमोरेंडम पेशन की एमएलए मगा अदुदे लाखीपुर की एमएलए कौशिक राय पथर कांदीदा की एमएलए कृष्णन एंडो उधरवोन की एमएलए मिहर काती रवितर की एमएलए बिजोय मलाकर अमरी सिलसर की एमएलए दिव्यान चक्रबोर्ती ने मखोई मंगाना पुनः खुदेक पीदुना तक्सिन की बसेरोल अदुना हाई लेबाक असिगी असिंग बनिंग तबलानमी अमुक वरिबा बेर सहित टिकेंद्रजित अमदे थांगल जनरेन बो कुमजाली सिंह अमगा चनिपान मरफुद्रा मथोगी अगस्त 13 नुंथिल पुंग बरी मखाई ताबदा थौरी जानदुना हारखिबने मखोई की मसिंग जामदबा लानमिसिना चारो ब्रिटिश की लानमिसिंग अदुगा माइथीनि खंगना लानथेंनाखिबने मराइबा की निंग तंबा ngaknadaba लानफमदा लुसिंगबु सिंगासिना वरखिबा थौना सिंग अदु उरुबदा अतई लानमी किया अमसु सीब की दना ब्रिटिश का लानथेंनाखिबने नमिदासि बनिंगसिंगबो ओइना आसाम की ओइनासु सही खोदेंगी तोंगान तोंगान बा मफुम कियादा चाउना थरम पांगथोंनरे मासिदा आसाम दा खुंदारिबा मणिपुर की कम्युनिटी की मियोसिंगना खक्तना तना अतोपा फोरम की मियोय कियासु सरुक यारे नमिदासि स्टेट हॉलिडे ओहन बिनाबा अमदे ओहन बिबा असि मियामना मतम केगी ममंगदगी तांदुना लाकपति माने मरमसना मियाम की अपामबसिंग असि पालेबा लेंगा असना थबक तोन थोक बिदुना अगस्त 13 स्टेट हॉलिडे ओना लाउथोक बिउ हानसु चेरोलसना मखाताना आइरे मखा तरक अतोप पाउ अमदना लोई थाखिबा अथौबसिंगी निंगसिंग खुबम साप लोइसिलकले सखंगौद्रबा अथौबसिंगचु निंगसिंग बचंगी चीफ मिनिस्टर कुमजा लिसिंग अमगा चनिपान मरफुद्रा मथोइदा ब्रिटिश का मणिपुरी सिंगा सोकनकिबा लानगी मतुंगदा लमदमसिगे लानमी ब्रिटिश ना लानफा ओना फारगा मतमदुकी कलापनी हाउसिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोई थाखिबदगी हनलखिद्रबा अथौबसिंग अथौबा सखंगबो ओना मणिपुर लाइगांग वरेप लौरगा फायदा बुंगदा साकिबा निंगसिंग खुबम अगस्त 13 अथौबसिंग निंगसिंग दुमित चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मियामदा कुसिननबा सेम साबा लोइरे इम्फाल के फायदा बुंग बनकता पाइकलिबा सेंको सागतपगी थबकसिंग चीफ मिनिस्टर ना आगथेंगना चतुना यंगसिनख्रे फॉरेस्ट मिनिस्टर अवांगबम नियुमाय सीएएफ एंड पीडी मिनिस्टर टीएस सदेबरदा अमदे पीआईसीडी मिनिस्टर एलडी खो जावना चटकिबा यंगसन खोंगसत अतुगी मथांगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई मणिपुर की निंग तंबा ngaknaraba honabada ब्रिटिश की मेहुक्ता लानथेंगनारुबगीदमक लानफा ओइना कलापानीदा लोई थाखेबदगे लमदमसिदा अमुक हलखिद्रबा सखंगदबा अथौबा किया अदुगी मफमदा आइखोइ इकाय कुमनाफम थोगी खंदुना लाइंगादा अदुगुम्बा सखंगबिद्रबा अथौबसिंग अदुगी ममिंग मथा नुंगदा हक्तोना थमगदोरिबने मणिपुर की निंग तंबा ngaknaraba honabada थवाइना पोंता पीग्रबा मियामना सखंगबिद्रबा अथौबसिंग अदुबसु अथौबसिंग निंगसिंग मिट लाकपदा निंगसिंगभम थोगे अदोप एडिटोरियल की कलम अमदा मणिपुर पॉपुलेशन कमीशन मिसिंग हेंगतपदा थोंग मानरक्तबना कंगमासिन उंखनरगे लेबाक अमा सखोट हनबगी थौसिल थरोंग चाटपदा मिसिंग हाइबसी अदुकी मतिक मथौ ताई लेबाक असिगी सखोट थरोंग थबक यामबसु मिसिंग दा पाथोलगा सेमफा ngakतनी मरमदुना लेबाक असिगी ओइना पॉपुलेशन कमीशन हाइदुना इंडिया गवर्नमेंट कुमजा लिसिंग अनि दगे मे 13 दा लिंकत खिबने असिगुंबा कमीशन असि नीति आयोग की वाइस चेयरमैन अमसुंग लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर की थाक वा खनरगा लिंकत के ओबना कांगलुप अमागी मिसिंग मैम कैम जामना हेंगतपगी नत्रगने हेंगलिबगे आइबा कांगदोपगी तंगाई फदबलागे आइखोना लरिबा मफम असिदी चाउथोरकपसु लैते अदुगा मिसिंगना नोबनोबगी असुम हेंगलकपा तारगति लाइफमगी चाफमगी नत्रगन अतै मसक मथुम क्यामरम सेंगतपगी मफम कोनरगलोय मसिना मरम ओरगा आइखोय मसेलगी मरकता अंगम अंगम बसेट चातुना चानबगी फिबा मम लाकपसु याय मिसिंग जामदबा इमुंग नुंगा यायफबा इमुंगनि हाइना ममांगाइदा लावखेबा खोलावदु हाउसिसु अदुम निंगसिंगबगी तंगाई फदबा लै डेमोक्रेसी हाइबसि नंबर गेम नि मरमतना मिसिंग जामजदबा कांगलुपसिंगी ओइनादि अगांग मसिंग जामना पोकबगी तंगाई फदबा लै अदुबा अगांग जामना पोकलगा सेंपा ngamdragadi mama mapa ओइबसिंग नोरोकताई आइबा वफम अमसु आइखोइना निंगसिंगदबा यादे पोकलिबा अगांगसिंग अदुगी मराइबक आइखोइना थुकलुब तौजरी लाइना जातबा खैत पोलेमना मांगबा हौनदि आइबाना सिंगबा अमनबा वखल जंगफम ओरबदगी मिवे क्या सोफम नमफम लेरक्तबा अमसुंग चाबा फंगदबदगी पुंसी रोलदा मपुंसिगी मी ओइना पोपगी कानबा फंगदना सिगिबा कोंगाई अमा यावख्रबने
Manipur sakanglaba tribe kontragom doi lay harba tribe sing asik pathakta general category ntragana OBC wena layriba mitai pangla chingbasu state asida layribane tribe kontragom doi asik manungta missing jam jadaba matama mada hekta mutki bajaba ki thakta layba Kanglup Kamrom su yaurabene Naga tribe haraga aikoina Manipur di tongan tongan ba naga ki prup tara pangarom layribasi pullaga kangnabane Koki haraga su tongan tongan ba prup ki koki ki prup mayam punsilaga sembane Kumza lising ani taraga mathoy gi mikok thi bag report matungina tarau hari bag furbasi miyoi lising amaga supno bu taruk khak tangai khrabane karam hari besna missing lising amaga samaga ne phomanga khak ta ngai rabane miyoi lak taragi makhada leiraba furup adu akoina mangki bajaba gi thakta leirabani aina lawnai manipur da missing jam ba kamlup ni aina lawdariba mitai aiba furup se miyoi lak tara dagina tara mathoy rom dagi hiningai leite Aduba naga kanglup sing punsilak laba amsang koki fur masen posin lagade mi lak kontrarom hain long dari Manipur da mitai na majority oi haiba phawbo jarak trabane Manipur da kundamin riba kanglup mayam asigi missing hengalak pada sang manak ta basina sahi khara ki tung dadi kanglup kya mut ki baya bagi phibam malage masigumba tanpham da kanglup sing asigi missing hengal bagi sanga se akak na ba am thamau bagi tangai phadaba lai Uttar Pradesh la su hoje state adu da missing hengal pathing na ba aikoi ani Angang ani haiba khologi makada angang ani dagi hena pokpa sing pungning thogodana ba bill ama semba hogre bill aduda angang ani dagi hena pokpa mi lenga ki thabak sang bai haloi thabak tawdun leiba employee oirgan promotion piroi aiban sing wapam camero bill aduda yawre hariba bill asi puthok pagi maroiba maramdi missing jamla badi leba ama sa khodhan bangam loi aiba miyeng adudane matang asida panjanik bo wafum di Manipur gurumba apek state dadi kundamin riba prop sing asigi missing agang naba changda thamba jange mitai pangal da awang Angang pangpuk tepuk laga nagan angang amani dagi hena pok tragade missing da thong manar tabi phibam amalakane midai su aujikti angang masing jamna pok tre jum pan bagi matam su ayam bana theng thanare angang pok laga su amani dagi henre angang pok pada thong manar tabasina kaina thangda foruk ya mut kinaba ki masak werak kadabana Manipur da su akang naba masing da angang pok kan naba ki thausil sem bagi tangai fadabalai masina ikoi masel nungsi chana matam chupada laimena bangamgane atop pau amadana Lok Sabha mifam matam kaktana yai thokre speaker ki mifam da Prime Minister Sonia Paminagre Parliament ki monsoon session lotion ka tapan ni waling idanga si ayuk Lok Sabha ki mifam matam kaktana yai thoktona lotion kre mifam adu lotion khraba ki matung Parliament da leipa speaker Om Birla gi ka manung tam hana tongan ba political parties sing lusing ba sing unagi pada Prime Minister Narendra Modi amasung Congress Party Sonia Gandhi animak su yauke Speaker Om Birla gi mifam adu da Prime Minister Narendra Modi amasung opposition Congress ki lusing bi Sonia Gandhi thangnana sofa sing da phangke Home Minister Amit Shah Congress ki Lok Sabha lusing ba Adhir Ranjan Chowdhury amasung Trinamool Congress Akali Dal YSR Congress amasung RJD ki lusing ba sing jangbi pham adu da charukra ke Parliament ki House animak ta numit khuding ki protest ing thokiba amasung apan ba thokiba session sing adu da yengthi na ba lusing ba sing adu speaker ki ka manung adu de mai thong sing adu mamon no ke Matong ki matam dadi house ki thabak pangthokpal tengmang naba party punamak adun speaker da apel tawki ain lekon sing da photokle Matong ki matam dadi house ki thabak pangthokpada tengmang naba party punamak adu da speaker na apel tawki ain lekon sing da photokle Parliament da thabak chat thaba yadaba apan pathoki ba adu ki government amasung opposition party jeng ani magna aman abada maral sing sinaki Pegasus scandal foil ki mamal amasung covid ki wathok jawna hiram kayam ki matang da Opposition protest tawra ki bada police bo khanadana jamna hatuna pass tawi hena government bo maral seke ayak nangasi Prime Minister Modi hanbo hina ure khodimak loirba matam asida mahaki masak ulare government na khanadaba bill sing pass tawkre OBC bill adu khakina tan atai bill punabak sumna ki minute khara gi manungda pass tawki mase government asigi anuba record amani haina Congress ki Adhir Ranjan Chowdhury na aike Paumi sin do wangang bada speaker na Thas hangba session aduda Lok Sabha na supnagi pung konga mathoi thabak tawki amasung masigi pothoki sang chada konga ni thoini aike session asida pangthokani khana ki sang adu jawna house asina pangthoki daba adu yamna nuaite house asida khwaidagi yamba chang da business pangthokna ba hangna batam punama thona ki amasung miyam ga bari leina ba hiram sigi batang da khana naina ba hona ki adobo hanaki asida leptana apan bathoki masi warochin propang ngamloi ana minister Mr. Birlan aike Rajya Sabha da susap mana ba apan basing thoki amasung garang opposition members in house ki meda table matak lekhat ke aduga MP amana rule book adu
Chair Tam Langsin ki Rajya Sabha Chairman amasung Vice President pen ka naiduna MP sing atugi matakta thabak lokhalaba EI aina pawai sing aike. Mr. Naiduna democracy ki laisang asibo mangthopagi opposition pamarat seki ngarak MP khara na table matakta phamki ba tuka topa khara amana table sing matakta ka khalaki ba du kandem tawna bagi ayaki walaitre. Ayak madugi khanbada nubidang tumbaya ki de aina Mr. Naiduna house adu da aike. Sana bagi pau amada Bomra top 10 ki marung chankre Kohli test ranking da mafam kum thakre. England ka sana ki ba han test match da fazaba performance utpakam ki ba India ki Faisal Jampret Bomra top 10 ki marung chan bangam kre. Virat Kohli ICC men's test player ranking da manga suba position da andakre. Bomra ki khwadi ki fazaba ranking asi kumja Bomra ki khwadi ki fazaba ranking asi kumja Lisingani taraga mapan September thada ahumsubu position da lagi ba asin aware. Handakta Nottingham da India amusung England sana ki ba test match da ran chama tara piraga wicket mapan loki ba fazaba performance asi matengna. Mafam tara kakalaga bowler ki ranking da mapan suba position kan bangam ki bane. India ki captain Virat Kohli test match asi ki an banings da dak chadun position am handara ka manga suba da lagi. England ki skipper jo root na an bamusung ani suba ningsda mathang sina humpu mari amasung sa masuk na mapan lobang ngamduna. Mari suba position da aigat ke. Civil Secretariat November phawbuda loichen gane. Capital Complex ki sarugam waripa Mantri Pukri da sagalipa Civil Secretariat Complex ki thapag Minister N Birena apthengna da yangsin gre. Miamna isa na section tharong lakot chirapati COVID pipe pagna thengna bangam gani ana Minister na phongdokre. Si Minister ke kongsat aduda kumpurba Civil Secretariat ki block ahungi sengkwat sakat pagi thabak sing yangsen baga loinana. Official sing da labor hena thatharaga athoba thabak loisina ba akan ba pawthak pike. Loinana jarabadi October tha phawagi manungda loisilla ka sangha pa yana ba hona ba kangan ke. Loinana thabak suba matamda quality control tawna ba bofamju Minister na official sing da pawthak pike. Tungda Minister na luang sangpum da lirba luang pokpa multi sports complex ki khathang bada nauna sagalipa gallery ki pibam yaksen ke. Mafam da pawmi sing da Minister na hai Civil Secretariat Complex asi yamna maru oiba complex amane masi saba ki thabak asi da nan kai court case tawsin da panduna lakpani housing court case lagak nangam da company amada thabak sinabane. Aduba lebak thibadi COVID license lakpadagi labor barangkai na fangda da lakpani kasi di labor sang mudra mangarum thabak sore. Masih Jamdrabada block home asi the labor chani rom thajin bangam labadi masih October arui bana trakna da member au pada loisina da pandem thambani aige. Hauji labor asi masing hengkadan da ba khangal lamle mar masina November tha awalapada loisin bangam lagani thajai aige. Manghai luang pokpa multiple sports complex asi hauji sengkolak pade. Masih ke ariba stadium asi Mamang kilenga ki matamda MTS ki senpam dagi sake bane. Masih da makatana gym na singba angba loina na cricket sana ba loina na atai. Masana singsu sana ba yahan gane. Stadium ki lambi asi ki makatang bada leriba football ground asi su international ki thakta pokhana na ba honare. Housing complex asi da indoor stadium amasu sakana na ba plan lairi aike. Lamda masih ki naha sing asi sport sing ba hiram sing da pusin hautra badi drug badi zoo da laisu ki ba yaba ki akiba laibana masih dagi. Kanana ba hona ba changi hauzik naha singa sports ki lamda singchena ba hona ba ki tangai phada ba lai aina mangna ma kata ke Olympic ta saruk yarubi judo kan susila lekma pam bu Manipur police ta inspector pinada ba cabinet na warep lawkre loina ra hoki sanaro susila program bam amadi lekan ta sanma youth affairs and sports department na dawna sem ki ba posting aduda thabak pinana ba khanna ba laire aiki makoba state ki thakta wok pa ki tharumda phamsing adu thindongna ba honari aiki Manipur COVID-19 license ke positive oibi ki sang antan ba kamgata ba si sana section da badagine. Manipur COVID-19 license ke positive oibi ki sang antan ba ngamda ba si isana section da badagine. COVID-19 license asidi vaccine kapthok pa mati isa section ba mathok tai. Isana section labam batamda COVID-19 license asi mapung pana thengna ba ngamgani aike. Isana section rabadi kanana su thengba ngamloi curfew lokthok rabasu lenga na micro containment amade. Containment zone khaitu laga panchayat ki thakta mati local club singda khusamnaraga kana sangsile. COVID asi hau kiba namit khani asta hantarakle laisat asi hausik city area de khongkang ki lamdo oina sandokhi ba asina ai hui hena section da ba yadaba lai miam punna chak chana ba punna jwar sana ba thak bi chabi taw ba asi taw bi gano isana section ba mathok tare police amadi local club sing punna khusamnara ba de masi thingpang hamgani aike state asi wana vaccine kapada hanba dose kapagi masing wangla ba su ani sebu dose kapagi masing nemli ba asi
था अहुमगी गेप पीबदुनरे अदुबु जारिबे मखे अनिसुबु दोस कापा यारबा मियोसिंग अदु कापथोकनबु होनरी लोइनना इसाना थोकलगा वैक्सीन कापथोकपिना पमागना अपील तौखे। हिमाचल प्रदेश द सिंगनिंगाइबगी थौदोकता मियोय क्या फमजिनख्रे। यमसगस नुमित हिमाचल प्रदेश की मनुंग हजिनबा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना नेशनल हाईवे मंगा द सिंगनिंगाइबगी थौदोक अमदा मियोय मापन फमजिनख्रे आना पुलिस ना फोंदोरकले। किन्नौर की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रैंकोंग पीओदगी किलोमीटर हुंफुगा माथोय रोम लापना लेबा रेगुल सारीगा नकनाबा हाईवे अदुगी लंबी मतेक अपदा सिंगनिंगाइबगी थौदोक अदु थोखिबने। थौदोक अदुदा स्टेट रोडवेज की बस अमा अमसो अतै गाड़ी क्या फमजनके। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस अदु हर्डवारदगी सिमला फाउरगा रैकोंग पीओ तमना चलिबने। अदुमैनमक बस अदुदा पैसेंजर क्या तोंगलिबगी हाइबगी ऑफिशियल कंफर्मेशन दी फंकिदे। रिपोर्ट खरागी मतुंगिदा बस अदुदा मियोय निफु हेना तोंखे। मिनिस्टर जयराम ठाकुर सिमला पाउमिसिन फोंदोकिबदा लैंडस्लाइड अदुगा मरी लाइनर रिलीफ अमसोंग रेस्क्यू ऑपरेशन थुजना पभागना किन्नौर एडमिनिस्ट्रेशन दा खनख्रे। माना मखाताना हाइकी लैंडस्लाइड अदुदा मिसिमिना क्याम थोकलाबगी आइबा चपचाना खंगबा ngमद्रे अरुबा फिबम मतु येंगदुना मियाम मतेंग पांगना पबसुंग कनबगी थबक चथनरबा NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की मियोइसिंग कौख्रे। अल्जेरिया द जागलिबा लामैना लानमी कुनमंगा अमदि मिसम तरागा तेरे चेनख्रे मियोय अहम फाख्रे। अल्जेरिया द काहेना सागलकपा अमदि पाम्बीसिंग अकंग मतम ओइबना मरम ओरगा खंगौदना जागलखिबा लामैना लाइबाक अदुगी तोंगा तोंगानबा मफम केदा चाइथिंग पीखिबा लोइनरा हौजिक फाबगी ओइना लामै अदुना मियोय तरागा तेरे चेनखिबा लोइनना मै कनबगी सरुक थबकता सरुक याखिबा लाइबाक अदुगी लानमी कुनमंगा चेनख्रे एंड ऑथोरिटीसिंग फोंदोरकले। ऑथोरिटीसिंग मखाताना फोंदोकिबदा लाइबाक अदुगी मफम खरादा सागलेबा लामै खराति लाउतोनरगा थाखिबा वरम बजाय हाइबगे चिंगनबा लै मै थाबदा चेनरम बजाय चिंगनबा मियोय अहम अल्जेरिया पुलिसना फाबा गमखिबा लोइनना वहंग पहुंगी थबक चथबा हौख्रे। लामैना मरम ओरगा लाइबाक अदुगी मियामना खम थेंगना मी पाइबा पोकनरे मरक्ता मियोय खराना मसागे ओइबा इंटरेस्टदा उमंग मै थाबगी थबक चथरकलिबा असि लाइबाक थीबने। असिगुम मियोयसिंग असिगी मतकता लोगी मतुंग इना चपचाबा एक्शन सिंग लौकटकने। हौखिबा चायुल खरा असिदा यूनाइटेड स्टेट्स की सरुक सिंग चाउना साइप्राइस टर्की ग्रीस दसु अकनबा मौदा लामै चाकपगी थौदोक सिंग थौगले। अल्जेरिया दसु लामै चाकपगी थौदोक असि कंट्रोल तौनबा होनबदा फायर फाइटर्स इना खुदोंग चनबा कया मयोंगनरे। अल्जेरिया की तोंगन तोंगन मफम सिंग चाकलिबा लामै कंट्रोल तौनबा होनबदा सरुक यारिबा फायर फाइटर्स सिंग मरक्तसु मैना मरम ओरका असो ओपन थौगनख्रे। हौजिक फाबगी ओइना फायर फाइटर निफुरोम मैना सोकपदगी हॉस्पिटल पोकतुना ट्रीटमेंट चथरे। अमरोमदा ngarang laibak adugi lanmisingna bezai amasung tiji auzauda sakliba maisina kodong tiba nanghalaga daba miyoising thauna phana kanbagi thabak sathakiba adubo laibak aduge President Abdel Majid Tebbouna thagatba phongdorakle। अमरोमदा मियाम कनबगी थबक अदुदा लानमी कुनमंगा सेकिबा अदु मागना निंगमदबा फोंदोकिबा लोइना नमखोय कुनमंगा मिसम सिंग कनदबा होनरबगी थौंग सिंग अदुबा सिंग थाके लाइखिद्रबा लानमी सिंग अदुगी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरगयारी आइना फोंदोरकले। लानमी सिंग मतम चन होनौबना लामैदगी मियोय चामा तरा टेकदा काइतना कनबा ngमहौखे। आगांग तरागा हुमदोय रेस्क्यू तौख्रे। असम पुलिस ना सिक्किमदगी असामिस आगांग तरागा हुमदोय रेस्क्यू तौख्रे। रेस्क्यू तौखिबा आगांग सिंग अदु लोन जातबा मुंगदा सिक्किमदा डोमेस्टिक थबक सिंग सिनारमगे। हौखिबा थादसु असम पुलिस ना सिक्किमदगी आगांग निफुगनिथोय रेस्क्यू तौबा लैख्रबने। असम के आगांग सिंग असि कृष्ण योगी कौबा मियोय अमन ऑपरेट तौबा रैकेट अमगी मनुंग चन्ना थेमलगा सिक्किमदा पुखिबनी आगांग सिंग अदुगी ममा बापा सिंगबो ट्राफिकर सिंग मखोयगी मसा सिंग अदु थबगी खुदोंग चाबा फंगनगनी आइना थाजनदुना थेमखे। पुलिस ना रैकेट अदुबो ऑपरेट तौरिबा कृष्ण योगी फारे लेबा पोपु नमित रेस्क्यू तौखिबा आगांग तरागा हुमदोय अदुगी मनुंगदा आगांग तरुकना नुपा मसा सिंगनी अमसुंग तरेटना नुपि मसा सिंगने। कृष्ण योगी दा वहंग पहुंग सथबदा आगांग तरागा हुमदोय हौजिक सिक्किम की तोंगन तोंगन पा इमुंग सिंग दथा पेंका तोंगन लैरि आइना फोंदोरखे। आगांग जंखै मंगा बक सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट की सेमतम अमसुंग साउथ सिक्किम के रानीपुलदगी रेस्क्यू तौखिबने। बिहार द जर्नलिस्ट अमा मियाथीना हाटख्रे मबित कोथोकलमले। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट द प्राइवेट न्यूज चैनल अमदा थबक तौबा जर्नलिस्ट अमा मियाथीना हाटख्रे। लैखिरबा जर्नलिस्ट अदु स्टेट असिगी ममिंग लैरबा बार्निक्युलर पाउसी अमगे एडिटर की मसानुपाने। जर्नलिस्ट मनीष कुमार सिंगी पुमथरकलबा हक्सांग अदु लेबा पोपा नुमित्ता मातलोहियर गड्डी तोलादगी फंके मागनुमित हुमनीगी ममांगदा थीबा खंखिदबने। मियात पासिंगदुना महाकी मबित अनिमक कोथोकलमके। मनीष कुमार इस संपर्णगी पहाड़पुर विलेज दगिनी अमसुंग महाकी मप्पा संजय कुमार हिंदी पाउसे अरेरस दर्शन अमगे एडिटर की मसानुपाने। हासिदी पुलिस दा पीबा
warolda sanjoi chingna mahaki masanupa adu namit humni ki mabangda mathala art gadi tolhada chatkibani aige sanjoi na hai mahak nubidang pungdi pan minute ifu gani thoi tabada mahak masung Amrinder Kumar amasung Aslas Alam Kauba mahaki journalist marupani ki get together party amagi photo thagalam ke madugi matungda aikoina mahaki contact to bangam kide mahak kadai da leibagi khangkidre aikoina mahak ahing chupa amasung batagi numit ni chumna theki toy amasung mahak phangkide is Samparan district ki Ariva subdivision ki DSP Santos Kumar na phangdo kibada laikidaba Manis Kumar ki ipungi miyosing mahaki maramda thawai wanake magonda thoganing da pathok ama tholam bayai aina makoina chingna ki bakaloina makoina mahaki journalist marup ani yauna miyo tara gani thoki mayukta FIR file tauke officer asina makata na hai Manis Kumar ki mapana mahaki masanopa adu masin manau thokpa singkar lamgi matang digi na balaibana mihada adu da makoi channel majai aina singnare masida natana investigative story kya phung bakaloina district asigi aranba tawbasing expose tawki ba mahaki masanopa adu criminal singna target toramba yai hana sumapana singnare hauke banamit khani asida mangonda phone tawtuna ki halakba kya laiki leba ko konmit ta khunja sina phanggi lamda khongup jura ani thengrake makhoina makhatana thibada haksang adu phangkhibani haksang adu pumthaba haurumke police officer asigi matungina laikidaba journalist asigi marup singwariba Amrendra amsung Aslas Alam harba journalist ani asi phare manis ki bek ama Amrendra ki jumda thena ki hana sumaka dake biar asigi matang da thijana pa special investigation team ama semle ana isam parange SP Navid Chandra Janna Pongtoke Maragasi da Mihat Passing Padri Pauba Asiba Aksang Lauroi Haukiba Agas Mari the Kimafam Kangana Leda Kipa Okrulgi Sanakatel Beles the Ki Todrichan Kasung Sahikuntaka Matoi Apak Pomotang Kasung Absong Now so me Lungling Sahikunamapan Apupalai Ketapa Light San Lungling Anika Asiba Aksang Aukiba Tang Nipan the Funkiba Togok to Kamari Lena Tangkul Nagarlung the Chingdra Okrulge Sanakatel the Beles Safe Siarmen Amasung Kulgi Al Sinjana CSO Sing upon Bifama Pangtokre Mifamatuna Miat Adu Akan Bamong the Kandem Tauraduna Miat Asid General Bamio Padre Pauba Asibaksang Sing Lauro Hire Tangkul CSO Sing upon Bazero Ramana Haribana Miat Asi Akan Bamong the Kandem Tawe Tawasina Kanglu Sing Marakta Nungsi Channel Laminariba Asida Akaiba Togan Badanatana Kangluke Oiba Lana Lona Bayabaki Tokama Togalak Bayai Maramanda Okrul Masum Kangpo district administration atau Matam Miat Asida Sena representing part Gadabane Maduna Trapati House Hosik Janem Skimok the Lady Asibaksan and Asi claim Tauroi Amsung Lauroi Hire like it representing Asiki Masada Lady Asopasing Asin Miat Asi Mangjun pre plant Tauraba Amadi Jamna Sakota Pamukda called Blood Harkivani I do make Sing Takle Mahoina Sidul Lerba Batamda Mamisupulumki State Government Amid Law Enforcement Agency make it again Law and order ga mari lehna pam da bathaudok sing tholak tringida mathauta ba thabak sing packet kadabane laikidaba sing imung manung da tangkul gi CSO sing asina solidarity otke loinana sarkar gi meke diki laikidaba ani gi imung manung da ex gracia pi kadabani aire sana gaidel beles ki sef kanan zemek na ai ki bada laikidaba sing asigi haksang sing ado jamna thira chok padhana tana ko ki tumpa gi saruk sing kairam le jagi saruk sing ju kaire harudna miat asina justice phangna phona bada puna chokat piyo aire Misi asik mari letena tangkul naga jingtam longfang chairman Chouting kasana aukib agas mapanda okrul Delhi da mihat asi matang da tigana naba Okrul densi da mihat asi ki matang da tigana naba masung maral laibasing atau matam da phana naba aiba zero lama pisin kre amrom da misi asik mari letena litan police station FR amaloka dona tijin bagi tabak sataba aukre Okrul gi SP masamang sungarang sana kadel kul da jatno kunja asing hauna kre Amarum da hauzik phobagi ona laikidra haksang ani adu ipung manung ki mai kedege claim tawdrabasu ngarang janems ke mokta postmortem tawkhre aire makatarakpa atopa pau amatana Karnataka gi cabinet minister ani resign tawna ba warep lawkhre Karnataka gi cabinet minister ani makoi gi famsing thatuk na ba warep lawkhi bedagi minister Basavraj Bomai na makoi bo themna na ba honare party sourcing matungin resign tawna ba warep lawraba cabinet minister sing adude Anand Singh amasung MTB Nagras ne sourcing hai Anand Singh amasung Nagras pamakoi gi apam bagi mayuk tamathang sitna tourism minister Singh amasung municipal administration PK Ananda minister Bomai da maki resignation pisen kre oidagli pe phibam atugi matanda minister Bomai na ai Anand Singh sahi contract dinrak laba maki marum ne Nagras ga maka phone da wari sanare maka problem amata laite mahjum sake sanatragana
Irai da wari sanagani isu asigi matang da BJP High Command da brief tawdri anasu bomaina phongdoke. Sourcing matungina ananda Public Works Department PWD demand tori amasung hakrasna Housing Ministry pamle. Bomaina PWD portfolio mahaki marup CC Patil da pike. Anand ki demand khanglak padagi Patil New Delhi da paisin ki amasung Union Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi unatuna mahaki portfolio phongdok pidanaba aijake. Aroi beda content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau dam jariba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yenbiri bupuna mapathaga sari channel asina tom da kanarabadi subscribe to reverse na subscribe to like and share to so kawi gnu pramakpo amuka na thaga sari